Shalom, salam damai sejahtera man banta kerina senina dengan turang ibas gelar Kristus. Jumpa kita ibas renungan guna khotbah minggu guna tanggal 5 November tahun 2023 endah. Kata dibata sisa man banta ibas kita perbahanan rasul-rasul bindu telu ayat si pemena sekuai 10 dalam rangka Minggu Penjemaatan ya KPD Alpha Omega Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih bagi KP PPOS Panti Orang Tua Sejahtera. Ibas kita ateta ngorati kata dibata mari si pido gagah lebih man Tuhan si persada ukur taras kita retoto kita. Bapa kami seringan ibas kini rajaan surga roli huli kami ngatakan bucur ku kam Bapa. Kidakah geluh kami sengayak sendah. Ibas penemani ngekap makaatan kami tetap dalani wari-wari kami dengan datkan kesempatan simbaru guna tole ngorati dengan pabagesi pengangkan karena katandu. Sampatindu dagi kami Bapa gelah arah kami ngorati karena katandu baswari eda reh bagesna pengangkan kami reh beluhna kami guna car kencaman kerinawane perpulungan dengan arah sikap geluh kami teridah biak kegelengan singgo iazar kenduman kami semaka banci kehadiran kami ernanam iza pape kami ringan maka Tuhan sampatindu kemahandu sila serta indah guna pese karena isi katandu sibadia kesandu sibadia lamin kuasai kami ibas gelarana du Yesus Kristus kami ertoto amin. Senina dengan turai bas gelar Kristus kata dibata si seman banta sejadi palas renungan ta ibas kita perbahan rasul-rasul ya padan simbaru bindu si petelukan ayat si pemenasa ku ayat 10 kata na bagenda sekala si pangpangan ipe palem ibas saduari tupung jam ertoto jam telu karaben berkat Petrus ras Johannes ku rumah pertoton ibas gerbang rumah pertoton si igelari gerbang si majile lit segala dilaki pangpangan mulai kintu bunanari tetap hari ia ilanja ku gerbang guna mindo-mindo mankala si bengket kubas rumah pertoton asum idahna bengket ate Petrus ras Johannes ku rumah pertoton ipindona perkuahate kala duana itata Petrus ras Johannes ia jenari nina Petrus manbana nahanlah kami makai nahan na kala duana alu pengarapan ngalogen perkuah Athena tapi nina Petrus manbana lalit duit ibas aku tapi kai selit ibas aku ku bereken manbandu ibas gelar Yesus Kristus kala Nazaret kukatakan man bandu dalankanlah. Kenca bagai ijemak Petrus tan kemuhun si pangpangan jenari sampatina tadis. Mentar magagah nahena ras mata-mata nahena. Lompat ia jana ardalan kujah kujenda. Jenari bengket ia ku rumah pertoton ras kalak dai. Ardalan ia janahna lompat-lompat ipucina di bata. Kerina kala sinterem ngidah ia erdalan dengan muji di bata. Jengang ia kerina kencai tandai maka ia kapsi biasa mindo-mindo i gerbang si mecile i rumah pertoton Mama Athena ngidah kai singgo jadi man kala si mindo-mindo dai. Sejenda kata dibatasi jadi palas renungan ta alu tema nampati alu kinilitan. Senina dengan turang ibas gelar Kristus apa ipe kita enda tentu pernah mindo penampat. Jana ibas ate tamindo penampat man sesekala jelma lid ngenda enggo standar na sukat-sukat nasibahan. Adi mindo penampat karena si man kade-kade siah. Adi karena si man sioh. Gosiban kerina kategorina. Contoh lit sarajabu. Ya. Aru kelate narkite kenana nasi kuliah ijo japak sana sakit. Laban si minter terbana berkat.
Bicara minter pea berkat butuh pega-pega jam ka maka banci sekucok jam. Sedangkan anak-anak butuh penanganan cepat. Maka teleponi na mo piga-piga kala si itandai na si tading ijo ja guna ngenen anak-anak Tentu labo ka kade-kade na si ime dan na si pindona guna ngenen anak-na. Sebab lebih besar kemungkinan ia banci minter isampati senina turang nasilit i Jogja. Lika pernah sekala perbulangan perlu kel ia duit guna biaya operasi dahara na i rumah sakit. Ya. Kita kenalip asuransi kesehatan na maka iteleponi nama sekala kade-kade na guna mindo penampat. Kade-kade na si kugasi telepon na tentu silit kabas iya. Ya. Si bayak lah iya. Labuka teleponi na kade-kade na si mesra kel. Sebab yakin ia kemungkinan lebih besar ia isampati adi ia mindo penampat man kade-kade na si kalak bayak. Tentu kerina kita pebage. Logikana kita pasti mindo penampat man kalak si memungkinkan siakap guna nampati kita rikutkan kai silit ibas ia. Sebab labo ise pengasup mereken silalit ibas ia. Kekelani Tuhan, bagaimana sebaliknya adik kita nampati kala. Tentu apa ipe kita enda adik ateta nampati kala suweras kengasupen tanga kita nampati. Labo banci si peseri gegetaras kala si deban. Bagaimana Petrus tupung ia jumpa rasa kalak dilaki si pangpangan si mindo-mindo manbana. Kainina Petrus lalit duit ibas aku. Tapi kai selit bas aku ku bereken manbandu. Kekelani Tuhan kain dia si tuhuna si ibereken Petrus mankala si pangpangan dengan sejange pemere Petrus berdampak. Semaka alu bagi beluka kita guna ngukurkan penampat si kugange singasuk kita merekenca mankala si ilik sekelewata jana berdampak kamin manbana. Senina dengan turang bas gelar Kristus pala serenungan tak enda nurikan karena sekala dilaki si lumpuh entape pangpangan mula tubuh nanari ya. Sejak lahir bagenggo keadaannya. Dilaki tetap warina memang kin ia ilanja ku gerbang i rumah pertoton Tuhan guna mindo-mindo. Ije me iwasada pak sejumpa ia ras Petrus bagai pe Yohanes tupung kala enda duana berkat Athena ke rumah pertoton. Jam telu karaben ninandai ibas ayat si pemenang. Jam telu karaben berkat me Petrus ras Yohanes ku rumah pertoton. Jam ertoto kalak cahudi. Sebab biasa na kalak cahudi ertoto tiap jam 6 pagi-pagi. Maka jam siwa pagi-pagi di sioge perbanan Rasul 2 ayat 10:5 ya. Jam siwa pagi-pagi. Maka jam telu karaben ka. Jadi banci katakan maka pak sasi jam nakin kalak cahudi pulung i rumah pertoton. Pak sanan terem ije. Maka ije mo dilakin dai mindo. Gelan terem kasih mereman bana. Jana aso midana Petrus ras Yohanes ipindo na memperkuahati man kala enda dai duana. Maka nina Petrus nahan lah kami. Maka nahan dilaki si pangpangan dai alo pengarapan ngalokan perkuahate. Tentu siniarap kena bagi si biasa ia lo kena materi duit siniarap ken dilaki tapi kai nina Petrus duit lalit basaku tapi kai sil basaku ku bereken man bandu
kepeken kasih nyarapkan di laki labanci iberikan Petrus, tapi kasih iberikan Petrus lebihan nilai na asang nominal duit. Arab kendandai duit, tapi Petrus mereken mujizat ibas gelar Yesus. Semaka kenca ijema Petrus tan nasi kemuhan isampatina guna tedis minter dilaki edat gegeh jenari lompat erdalan ipuji nama di bata. Bengket kala endai ku rumah pertoton ikut kenaka. Semaka kerina kala pe ikut muji di bata. Tapi kencai tandai kala maka mekala si rusur mindo-mindo. Si pangpangan si lumpuh dai nggo jengang iya. Mama ngatena kerina. So biasa na lumpuh uga maka nggo banci lompat-lompat dengan erdalan. Senina dengan turai bas gelar Kristus, Petrus ras Yohanes mengajar-ajar Tuhan Yesus. Ipake Tuhan ia dari pencala ikan menjadi pencala jelma. Ia meritakan kena Kristus menjelma sinterem. Mujizat si biasana Yesus ngencang ngasup ngelako kenca. Banci ilakokan ajar-ajar ni Kristus arkiteken kini tekena. Modal kini teken ibas gelar Yesus banci ipapalem nakala sakit. Semaka arah ajar-ajar gelar ribata ipermuliakan. Kalak pangpangan yang nandai peken sangongalokan mujizat minteri erdalan lompat ipujina di bata. Peristiwa enda ya, si jadi ibas kalak pangpangan enda nuduhkan. Maka arah Petrus ras Yohanes nantang kerina perbeben mula tubuh nanari kalak pangpangan selesai kerina penderitaan na si kideka enda nanamina adi kideka enda ia isang patikala alu cara ngelanja ia ku deher gerbang jenarin terem kajelma sinampatia alu mereken duit ngelaban ciara tercukupi keperluan geluhna. Tersampat ia memang, tapi penampat reban ia ketergantungan lalap. Langadi-ngadi kini seran sini alamina, arkiteken nahena si lumpuhe. Tapi melalui Petrus, labo terjeng penampat ala kadar, sirbahan ia tergantung mankala sideban. Terpecahkan megerina persoalannya. Mujizat enda mengangkat kenesran pergumulanna. Semakalana ia tergantung mankala si dewan singelanja ia tiap jam doa guna banci mindo-mindo. Kai silakokan Petrus enda arbahanca kerina pergumulan kala si pangpangan enda karena nahena si lumpuh enggo selesai kelar masalahnya. Megati kita ibasnahkan penampat mansenina turangta sini akap membutuhkan bantuan si pak sana lit ibas kesusahan penampat tae terjang menunda persoalan ngengencat si sadari maka penampat tandai terjang ya terjang bagi-bagi ngencak tapi asangken lakalit ateta si teruskan mah Seta maka turang seninanta musil anak nakapen terem si sampati ia alu mereken duit tiap-tiap bulan si jatahika alu pengarapan gelah ula ia royal san. Apakah dung persoalan nak lang ia lalap ngenda kekurangan lalap ya ketergantungan kedungen na bancikang kita pe meddu bosan nah kan penampat tapi coba akan mindai si bereken ia pendahin lah mungkin lalit sirbu naibas diri nasi banci ipake guna erdahin adi suruh erdahin dahin si ngasup yang dahi kenca tentu go kalit gajina lid upahna ara enggo kadatna jalan keluar darat ibas kemusilan nanari penampat si bagai rupa min si banci ilakokan kita bas kegeluhan ta
Diakonia transformatif, mengubahkan cara pikir, mengubahkan gaya hidup, mengubahkan kegeluhan kala siman sampatan. Nampati senina turang tertentu labo terjeng arah materi. Jangan perlu singet nampati emos ada kewajiban. Labo pilihan ya, tapi kewajiban. Perintah di bata Adi si oge bas kitab Imamat bindu 25 ayat 35 38 si jadi ogenta. Naring gomlit perintah di bata Perlebeman bangsa Israel. Isuruh di bata menggelah bangsa cidakan geluh si sampat-sampatan. Segelah napanci ia radu-radu bangkit keke bas kerina persoalan geluh. Ngoleben di bata nampati ia alum bebas kenca ibas perbudakan i Mesir nari. Jenari ika wali di bata kama ya bas perdalanan menuju Kanaan. Maka alu palas ya. Alu po susir kemalangan man di bata tetap jelma arus min patuh nandangi perintah di bata guna perdiateken kalak si ngenanami kenesran. Semaka bangsa arus min rutang pusuna nampati kalak si mesera geluna resi musil alu cara labanci ia muat untung kune pepinjamkan duit man si musil. Labanci bahan nabungana alu kata si deban ulaka ise pemuat untung di atas penderitaan kalak susah. Goka susah itambahika kesusahan. Maka ulah kalit sim perbudak seninana sada bangsa perintah Tuhan. Ulah lit sim memperbudak seninana sada bangsa. Sabnai ia budak ngoy babaskan di bata. Maka ulah sada saling memperbudak. Arah perintah enda tangkas terida. Maka Tuhan di bata atau di bata si adil. La atena ise pedahkan. La ipandang nasi rasi ala ibeda-bedakan tapi harus adil. Jangan tetap jelma harus min memperlakukan kalak sideban secara manusiawi. Pertanyaan man banta ngonge silakukan. Ngonge kita memperlakukan kalak silik sekelewat secara manusiawi. Minggu enda igelari minggu panjemaatan YKPD Alpha Omega. Pantiasuhan Gelora Kasih, PPOS, unit-unit pelayanan diakonia di tengah-tengah gereja GBKP. Minggu enda kita ibabai guna ngingat, maka bas perdalanan geluta lip anak-anak ta, senina turang ta, orang tua ta, si tetap perlu si perdiatekan. Adi gereja GBKP enda sekuce pelayanan tentu kita selaku gereja singgelu si sadari termasuk tugas respondilota kewajiban taidoni enda. Maka jadikanlah gelota jadi saluran pasu-pasu Tuhan mankala si membutuhkan anak-anak ta, senena turang ta, orang tua ta, ibas unit-unit diakonia GBKP, bagi KP sili isekelewat ta. Tema ta senda MK nampati alu kinilitan. Ngajuk kita gelah si sampati kalak si deban, alu kai sili ibas kita. Si bereken kai si terbereken kita. Jana ingat nampati labo terjeng arah materi, labo terjeng duit ngencang. Tapi kai silit ibas kita bansimin ipake guna nampati kalak sideban. Ara talenta bagi karunia pemeredi bata kidekah geluta si pake guna jadi kemuliaan man gelar Tuhan. Pas bagi silakokan Petrus bagi Johannes duit lari ibas iya nina. Tapi lebih nasa duit banci terbereken na. Kita kan kini teken naman Kristus. Si sakit ndai bansi malam. Tentu lani mai kita bayak lebih, tapi jadi pejabat lebih, maka bansi kita jadi penampat man sekelewet ta. Adni mai asandigan pelabo lalap kita bergerak guna jadi saluran pasu-pasu Tuhan. Tapi mari baik secara pribadi
keluarga, perpulungan cabu-cabu, organisasi-organisasi kain dia, si ikuti kita, si ban aksi. Ya, ban aksi kasih. Dahi anak-anak, senina turang ta, orang tua ta, silit ibas unit-unit GBKP eda, bagepe silit isi kelewat ta. Tentu labo terjang materi ngenca si butuh kena. Tapi pe perhatian, kehadiran ta, doa bersama kita ije. Penggo jadi sada keriahan dengan kemalaman ate ibas senina turang ta enda. Bagenda kap du nandang-nandangin Natal kita. Ulah kari sibuk kita mempersiapkan Natal. Erban proposal Natal puluhan juta hanya untuk lomok-lomok, dekorasi Natal, keyboard semalam suntuk, tapi nol aksi kasih. Buai kegiatan Natal ta. Labo terjeng Natal runggun. Lekang Natal PJJ, Natal keluarga, Natal kai lagi gelarna. Termasuk Natal KKR, anak-anak tak mulai kitik dengan pengomin si pupuk biak nampati alu palas kekelengan. Gelamin kerina kita banci tetap saling mencari berkat ibas geluh. Mari sibanlah aksi ta, aksi Natal. Kusalah sada unit diakonia GBKP enda bagepe lalupa mankala silik isi kelewat ta. Entalin anak melumang isi kelewat ta. Singgo dekah sakit sila ngai ngasup ke gereja singgo balu si sampati. Megati si akap arkiteken bulan Natal gom kari enterem siku Alpha Omega. Gom kari enterem siku gelora kasih tape PPOS ateta. Padahal siakap ngei. Radu-radu kerina kak du kita bagi rukur biasa ada pelanai. Rehku unit-unit enandai. Bagai buena Natal itingkat ronggunta saja. Tak arisan permerga lagi ya. Natal STM lagi ya. Lupa kita beraksi. Aksi kasih. Padahal peringatan ketubuhan Yesus maka berita damai, berita kasih si isahkan ibata melalui Kristus, melalui ketubuhanna mankrina kita manusia. Mari rutang pusolah kita guna erkeleng ate manta-manta manusia. Erkitekan gom leben kita ngalokan keleng ate di bata. Gom leben sialokan pasu-pasu Tuhan. Maka mari si bagikan pasu-pasu Tuhan. Gelah kita jadi saluran pasu-pasu Tuhan. Man sekelewat ta jenarin baru ka pasu-pasu Tuhan kubas geluta. Ingat pisi GBKP. Jadi aron di mata. Guna jadi pasu-pasu mandoni indah. Mari senina dengan turang ibas gelar Kristus. Ibas minggu endah. Si ajuk ka dirita keluarga ta gereja ni Tuhan gelah tetap jadi pasu-pasu man sekelewat ta. Tuhan pengasuh kita dalankan katana. Amin.